السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله العلي القدير، أبدأ الخلق وأحكم التدبير، وأشكره على فضله العميم وخيره الوفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حمد هري متوري وانت كلدم وانت رسكلانجي එකලාංගේ خلقتكم إيجاد كروا එමිහුන්ගේ කන්තත්ත මොළ තද්බීර කුරෙවි. එකලාංගේ තනවස් ධර්මයා ගින ගුණ නිඅමතට්ටක මිඅලා එකලාංගේ ශුක්‍ර දන්නවන්. මෑන් අල්ලාහ් ෆියවා හක් වෙගෙන් අලුකන් කුරෙවේ එහෙන් ඉලාහක නුවා කමෂා එකලාංගේ එක්කව වන්ත කමෂා එකලාංගේ බෑවරියක නුවා කමන් අලු හැකිවන්. අලමෙන්ගේ සාහිබා මුහම්මද්ගේ ෆානකි අල්ලාහ්ගේ අලා කමෂා රසූලා කම වෙසලු හැකිවන්. හද්දවා බොඩු කුරෙවි රස් කලාකෝ මුහම්මද්ගේ ෆානෂා එකලේගේ ෆානුගේ ආලුන්නා අස්හාබුන්නා සලවාතා සලාමා බරකල්ලවාෂි. අදි ඛියාමත දාන්දෙන් හේව ගොතුගා එබේ කලුන්න තබා වීහා බයකවෙස් මිසලවාතා සලාම්ගා ශාමිල් කුරවාෂි. ඒ ෆහු දන්නාෂ
لبوتي مسلم خنه تيا ام تكون شا مي الاغ امد نفس ما الله التقوى وري ومن نصيحه تري وصيه قران هم كشورون الله التقوى وري وميها එකලාංග රක්ඛා තෙරි කුරවවාන එකලාංග වකීලු කුරා මීහා එකලාංග ෆුදුන් තෙරි කුරවවාන එකලාංග ශුකුරු වෙරිවා මීහායන් එකලාංග නිඅමෙතන් ඉතුරු කොද්දෙවවාන අල්ලාහුගේ වහී බස්ෆුල්ගාවනි යා අයියුහල්ලදීන ආමනුත්තකුල්ලාහ වආමිනූ බිරසූලිහි යුතිකුම් කිෆ්ලයින් මින් රහ්මතිහි ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم معني اي امام وجميستكنيව තියබෑමි හොන් අල්ලාහ තක්වා වෙරි වාෂේ අදි එකලාංගේ රසූලායන් ඊමාන් වාෂේ ඒරුන් එකලාංගේ රහමතුන් එකලාංගේ තියබෑමි හොන්න දෙගුණ දෙවවානතේ අදි තියබෑමි හොන්නන් ඒගේ අලීගා මගු හිඟානේ නූරේ එකලාංගේ ලවවානතේ අදි එකලාංගේ තියබෑමි හොන්ගේ ෆාෆ ෆුස්සවානතේ අල්ලාහි ගින ගිනෑන් ෆාෆ ෆුස්සවා රහීම් වන්ත රස්කලාංගේ لبويتي مسلم خنه انساننا ميد كرمتي فاوا اجتماعي ادي اقتصادي بالي مدكمگه تريگا اسراف كرموي تنوس كمگه حياتوگه حيا بايگه مچ වෙරිවෙගෙන් ෆිනම ෆාසෙගු කමා ෆසාදාගේ දොරුතන් හුළුවිගෙන් හිඟා දාන එයි එබයිගේ නිමුන් අල්ලාහුගේ වහී බස්ෆුල්ගාවේ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا معني ادي رشن هلاكو كوربومت تمن رسكلانگ اراده كوروا في نما اي رشوگه تنوس كموگه اهلو ورين تمن رسكلانگ كيمن گتمن امر كوربومه دين اورن ارشوگا فاسد عملكو كيمن تريكمون بيرو وگنته دين كوفاگه بسفلو اورنگه مچن حق وته دين تمن رسكلانگ ارشه مولين هلاكو كوروا نتي كوربومه مسلم اخونه තනවස්කම මුස්සඳිකන් ඉන්සානුගේ තෙරෙන් බයක ලිබිජ්ජනම එමීහුන්ගේ kharadutan ඉතුරුවේ හේද කුරුන් ගිනවෙ දාන අදි මුදාත බේකාර ගොතුගා නගාලන් ෆෂාෆානේ මෑන් අල්ලාහ් මිකම් බයන් කුරවා වහී කුරවා ෆාවේ වලව් බසත අල්ලාහ් රිස්ක ලිඉබාදිහි ලබගව් ෆිල් අර්ද් මානයි අල්ලාහ් එකලාගේ එම්මෙහා අලුන්න රිස්කු තනවස් කොද්දෙව්වා ෆිනම bimuga eurem bodave aniya veriwegen fiye mihemwe huriha kamegga iqtisad kurumasha israf nukuruma man Allah wani amru kurawwafa ekalaanga wahi kurawwafa wa basfulegave ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin manai e adamage darinne තියබෑමි හුන් නමාද කුරා කොම්මෙ හිඳෙග්ගාමෙ zeenet terikan hifahattaashe adi තියබෑමි හුන් කෑබය උලේෂෙ adi israaf නුකුරාෂෙ hama kashwarun israaf kurami hun dek ekalaange lobi odegene nuwete loboeti nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fule gawani wal qast tablughu තියබෑමි හුන් medu min waruga hifashe තියබෑමි හුන් medu min waruga hifashe erun landu dandiya واصل වෙවෙනete ලොබුවෙති මුස්ලිම් අඛුන්නේ ඉස්රාෆ් කුරුමකි කොම්මෙ කමෙක් ගාවස් හද්දු ෆහනලා දියුන් එයි හැම එකනි කේම් බුයිමා kharadu barada ගුලිෆාවා කමෙන් නු උරෙදුන් තකන් අරාගතුන් ගිනකො කුෆුරු වුමා හැමයන් හිඟජ්ජනම එයි වෙස් ඉස්රාෆ් කුරුන් අල්ලාහුගේ වහී බස්ෆුල්ගාවේ وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين ماني ادي هم كشورون فرعون كي بيمغا ور بوډاවෙගෙන් උළුණු මීහෙක ادي هم كشورون ඒනා වනි අනියා වෙරිකම ෆසාද වෙරිකමුගා හද්දු ෆහනලා ෆාවා මීහුන්ගේ තෙරේග ලොබුවෙති මුස්ලිම් අඛුන්නේ කාබෝතකති ගනේ හේව ගොතුගා එතකතිගේ බේණුන් නුකෝ එතකති කුණීගේ ගොතුගා උකාලුමකි ඉස්රාෆ් කුරුන් අල්ලාහුගේ වහී බස්ෆුල්ගාවේ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
මානයි e gastakum mewa atuwejjenama e mewa intiya bami hun kaashe adi gowan kanda duwahakun ege zakat deshe adi tiya bami hun israf nukurashe eheni hamakashawarun israf kurami hun deke ekalaange lobi odigane nuwete hama efadaen ferama sawariya furniture fada taketi hisabavure gina kuruma kives israf kurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fulegave kulu washrabu watasaddaqu walbisu ma lam yukhalitu israfun aw makhila adi tiyabami hon kaabe uleshe adi sadaqa ekkon uleshe adi ferang la uleshe ekan kamuga israf kuruma boda kamen netiye lobueti muslim ma khunne kaabo takeccha dandweri kama behe alif daluge dirasae buna gotuga komme aharaku 1.3 billion tanuge kaabo taketi kunige gotuga duniyege kankolutakuga ukaleve ei duniyega ufadda kaabo taketige timbakula deba ei fasaya balairu haissateka fansas billion dollar duniyega assateka haiddiha million mihum bandajjehifawa iru mi bodu wegenwa israfe faqir qawmutakuga millionum mihum bandajjehige marwamun dairu europe ge qawmutakun nawara billion dollaruge kaabo taketi gondan ukala lobuweti muslima khunne aharmen heda kuram mida barakat ramadan mahaki aam gotegga israf kurun bodu mahe ramadan mahu roda wiillu mattaka tafatu eta bawategge kaabo taketi tayyaru kurumaki miyaduge duniyega muslimunge aade mis media meduverikom mikamuga ekaku anekaka wada kuratam ves fene mige tereng emihum beenun kurani waram madu etikole kewumat tayyar kura gina ecche ukaleveni kunigonda mi kiha bodu israf kurumaki muslimunge sifain nun ei shaytanage amale israf kurumaki ekamuge gellun sihhi gotunna mali gotun mujtama forane kame rodeki hashigandu dulaheyo kodde alukame rodaen mi maqsadu hasil kureveni israf kuruma durheli wegen tingiru kottu deira badalvumun ramadan mahuga kharadota kudawan jehene duniyege etam mitanga kaiti kolaka beenu wefatibi etam million muslimunge hala medu visnala israf kureve ba emi hunnattaka heda kurama hinga kiriti rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnata balama hinga ekalege faanu roda willawa fawani kaduru kolakun kaduru kole libewada nugen finama fem fodakun kadura fenaki hashiganda faada huri taketi kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam namuna eka balagen keuma buimuge kantatta israf nuwagota hamajassale vidane adi ekalege faanu devwa fawa irshaduge matin keim buimuge kantatta hamajassale vidane ekalege faanuge hadith bas fulugave ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس آدمك دريا إناغ بندفور نباكم بدو كموار نفره إناغ بركشي كولك بهتو متكا سوا كولك فده فهي إناغ نفسه إناغ مچك غدوكم فينما ka echista timbakula ebba bo echista timbakula ebba adi nevaluma timbakula ebba bahattashe mi basfulun ekalege faanu algon mennan e angawani bandu furanuluma abadu wes timbakula ebba huhabbe hettuma muslimun kaabe ulemwani diri huru mattaka kewmasha bui mattaka diri ule bayaka muslimun vegennuwane man Allah kiyamangatun namuna kiyamangatumakan hedeni erun man Allah haram kurevvi huriha kantattaka duru heliwegen man Allah uredumen neti ekalaange amuru fulutaka kiyamanganna miheka veto masakke koggen man Allah ge alutakunne keuma buima kharadu kurumuga iqtisad kuruma dahiveti washe adi ekama gada ala masakke kurashe beenum wa warak kaabotake tayyar kurashe ituruwa taketi ukanu lashe miyadu miwani kaabo taketi fahar rakka koffa behettene lui faseha wasiletta tanavas wefa haddawa bodu kore viraskalako alamenni israf kuruma duruheli heokankaman aheda kura
ديلتي بيكمغا لواش نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يقلب الليل النهار ويسير الأفلاك وما تجري به الأقدار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من الصائمين والقائمين والمستغفرين بالأسحار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. حمده ري ريدوا بدل كروا من الله එකලාංගෙ ඵලකුතකුගා ඉරුහඳු දවුරුවා ගොතල්ලෙව්වි මෑන් අල්ලාහ් ෆියවා හක් වෙගෙන් අලුකම් කුරවේ එහෙන් ඉලාහ කොන්නවා කමෂා එකලාංගෙ එක්කවන්ත බාරු වෙරිවන්ත රස්කලාංගෙ කමන් අලු හෙකිවන් මුහම්මද්ගේ ෆානි අල්ලාහ්ගේ අලා කමෂා රසූලා කමවෙස් අලු හෙකිවන් හද්දවා බඩු කුරවි රස්කලාකෝ මුහම්මද්ගේ ෆානුගේ මච්චෂා එකලේගේ ෆානුගේ ආල අස්හාබුන්ගේ මච්ච සලවාතා සලාමා බරකා ලවාෂ ලොබුවෙති මුස්ලිම් අඛුන්නේ මෑන් අල්ලාහ් තක්වා වෙරිවේ අල්ලාහ්ගේ හේව මග රුජුවේ හම කෂවරුන් මෑන් අල්ලාහ් අහර්මෙන් මුස්ලිමුන්ගේ මච්ච රෝද ෆර්දු කුරෙවි තක්වා වෙරි උමට්ටක අල්ලාහ්ගේ වහී බස්ෆුලුගාවනි යා අයියුහල්ලදීනා ආමනු كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إمام وجميستكوني تيابا ميهونجي كوريجي ميهونجي ماتش فرلو كورفي فدان تيابا ميهونجي ماتش وس رودا فرلو كورفي تيابا ميهون تقوى وري ومتكه لبوتي مسلم مخونه ميادو إسراف كرم وني بودو وبايك وفا تنوس ميهون إسراف كرائرو අයිම්මති දති මීහුම් වෙස් ඉස්රාෆ් කුරුමට්ටකා දරණි නගමුන් දාතම් ෆෙනේ දරණි නගා මීහුන්ගේ බහනායකි එයි zamaanaයකු ෆෑහම කුරුමට්ටකා කුරන් ජෙහෙන කමෙක්කමුගා එයි මුස්ලිමුන්ගේ සිෆයි නු මුස්ලිමුන්නකි ලිබේ එච්චකුන් හමජස්සෑගෙන් උලෙන් ජෙහෙ බයි මුස්ලිමුන්ගේ කිබෑගා හුන්නන් ජෙහෙ බයි සිෆත බයාන් කුරවවා අල්ලාහුගේ වහී බස්ෆුලුගාවනි والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. معني أدي أورن هيدي كفنما إسراف نكرا أدي مبار وس نكرا أدي إدمدوغا مدو من وتبه ميهونه لبويتي مسلم خنه إسراف كرمكي مسلمكان يكشيغم واكمنو صحابي بيكلكو وضو كربانيكون إبيكالي غاريهم ودا غنوامون لبويتي رسولا صلى الله عليه وسلم حديث كربي مي كنفد إسراف هي هندو صحابي دنبي وضو كرمغاوس إسراف كربي هي حديث كربي آيك تبا دميغندا فنگند كاريغا هوريكمغاوي اسمه العلامة ابن عثيمين رحمه الله ودالو فاوي وضو كرما هنا غتمغا بينم ورور إترفم بينم كرم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أدي إسراف نكراش هم كشورون إسراف كرامي هندك إكلانج لوبي ودعن نوته مفدان من الله وحي كربي بسفلو قداشا ونانكان دناش لبوتي مسلم أخونه بين من نتي إيسيا فانكا تكا بوكيتا جسها بهتم فدكان كمون كارنتو إسراف كرومكي وس وربودا وسننجه كمه إسلام دينكي الله دفافا وهريها نعمة إسراف كروم النتي اقتصاد كوجين بينون كروما بارو على دينه لبوتي مسلم خنه لبوتي نبي صلى الله عليه وسلم كمتشا جنا صلوات كيوا مؤمن تكون مكمن أمر كروا الله جوحي بس فلقاوني إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هدوا بدكربي ألمنجي فيري رسكلاكو ألمنكي دوا نعمة الشكر وروا نعمتكم إسراف نكرا بيكمغا لفان ديوه ألمن دوا تنوسكمغي بينون هيوغتوغا كرا بيكمغا لفان ديوه ألمن التقوى وركما عفت تركما فدن تركم من وركرا فان ديوه هدوا بدكربي رسكلاكو إسلام دينا مسلم متي كرا فان ديوه ಅಳಮೆನ್ನಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಲೋಬಿ ಕುರ ಅದಿ ದೀನುಗೆ ಕಂಕಮ ಫರ್ವಾ ತೆರಿವಾ ಬಯಕ್ಕಮುಗ ಲವ್ವಾಂದೇವೆ ಎಮ್ಮೆಹ ರೋಗಾತಕ ಬಲಿ ಮಡುಕಮುಂ ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಕುರವ್ವಾ ತಿಯಾಗೆ ಕಮ್ಮತಿ ಮಿರಾಜೆ ಲಹಟ್ಟವಾಂದೇವೆ ಆಮೀನ್ ಹದ್ದವಾ ಬೊಡುಕುರೆ ವಿರಸ್ಕಲಾಕೊ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂತಂ ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗುಂ ಹಿಂಗೆವುಮ ಈ ಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಖಿಯಾರು ಕುರವ್ವಾ ಫಾವಾ ವೆರಿನ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಾಂದೇವೆ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಮರುವೆ ಗೊಸ್ಫಾವಾ ಮೀಹುನ್ನ ದಿರಿತಿಬೀಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವಾ ರಹಮೆಲ್ಲವ್ವಾಂದೇವೆ ದುನಿಯೆಗಾವೆಸ್ ಹೇವಕಂ ಆಖಿರತುಗಾವೆಸ್ ಹೇವಕಂ ದೆವ್ವಾ ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬುಂ ಅಳಮೆಂಗ್ ಮುತ್ತಿ ಕುರವ್ವಾಂದೇವೆ ಇಬಾದಲ್ಲಾಹ್ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم على سنة رسول الله debe from detere ga hosana nota gaga to ka safta hedde ma dandon miskitum beru ga hada safta ves waki wakin tantan kolu ga safta hedde ma ga badal ga es sidala ka demi ganda ko ta hedde ma danno Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.